clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le vek ule tun truma chuan mi pui te na kan riat tur thil poi mo tak Falkland venga Aizawl view Aizawl khopui clear na mun tlo thin le tlo tum te riat tur Falkland veng local council te thu chu local council secretary Pidorothi lal hroi tluang le vice chairman puming tluang ate soi chu I han ngai thla ho teng voin hi August ni somni pathum sangni le somni pathum ni lai ni ani a tuna hian Falkland local council chairman pulana ina kanom meka Falkland local council hian thu chu an siama ama pon an lo ti to thina maro chu zoma lo vak lo awangin tun tuma hian pi Dorothy lal hroi tluangi secretary ti chuan puminga pulang hing tluanga londo ani a ani he vice chairman ani a Falkland view Aizawl view to tu te mi pui riat turata na an thu chuate min hril don ani ole kalon me I nia kan shat angin Aizawl view hi zana te hian moi em a chu keini local council te po in chung kwa te nan ron lenga thalak nan ten ron manga tin state danga tang te nan ron kala enge mo documentary siam nan te an ron mang ve ngong thin kan hmu hian ram dang te ram chang kang jok te kan thlirin rwal o ana kan tia chowang chuan hetilai hmune hi AMC lama chang te kan mi mal sum ten kan thei angin a view lai taka hi cheibol ni se kan tia ti chuan kan han cheibol a thutna te kan han siam ta a amai ro chu thil chatura ta na kan be se mek la hian side b lam hi omlo thei lo ani ve thina chowang chuan hetlai hmuna hian rui hlo ati nan te mo zurui han inswal buai mup nan te hian atang ta fowa thom hi ari fo me ni social media tun la ya achak to a henga te hian kan mu na sa thin em a aveng nei tu te mun chen khata phei chuan a khotlang shwai tu te mi an dem bong chang te po a om boka kan mang hi a angru em thina ni ti chuan Falkland veng local council tele NGO te in lom khomin joint meeting te nei ni kum lama tang khan ma kan lo la chho to thina amai ro chu duty hi darkar somni pali duty chat man hi kan ombik lo wang hian khang zan kar laklo a khan athom ngai hi arile anrile lui mai thina chuwang chuan amang an thla kan ti awangin ni som pasari oga sang hi somni pathum chuna Falkland local council meeting chuan thu chwa siam tha kan ti ta a chungzinga chuan zana hian dar som nulama leng len hi khap to ila kan tia tin Aizawl view Falkland ron leng du tetan rui hlo engma ti phal ani lo ti ate kha ani a kan tu han chwa tin ati lui te kan omani chuan an chunga dan angin action na takalak ni se ti te kan relatin Aizawl view le a chevel a hian a khitilai a tho mandir peng kan ti Falkland peng kan ti thleng khian an yang chu kinglai thleng khian rui thei thil ti zurui buai te mo inswal na te hian an hmang na sa thina ni thomi amoi lo thina chung zong te po chu buai na siama kha local council chuan kan khap tlata khatyang ang ron ti luya ron inswal an om chuan dan angin kan thei topin ma kan la don ani tin adot le kan thu chwa chuan Aizawl view hi kan siam na ril ro chuan ni chin ka soi to ang khan state danga tanga local te tin Aizawl veng chung kwa te hlim takin an ron lenga khang te ta na kan siam kha ani awangin amun ma enkol konga po hian kan thil e na tele enge mo botol chha tui in na botol ti ang chi te paidar pheng phung hi ni a local council hian hlo fala in kan ti fai tir thina ni khat po hi a fai ni leng man lovani fai hanin choma akan char chuan chonulama chuan char lo ang mei te ani thina chuwang chuan fai na konga po min lo thlir tu te zong Mizoram mi puite Falkland venga hian lo leng turin kan welcome em chewa chuti roile ro chuan fai na konga po thei to min chwa pui turin kan ngen tak meu cheu ani tin
zema bok tun ma a zema bok vi si hnuaia thin veng thuam puite Falkland te khang veng sang kha undivided YMA ti in committee te zema bok atanga indang to te kha undivided zema bok YMA ti in committee an neya chung joint meeting chuan local council te min ron ngen na a hetlai mun hi ma hala turin min ron nge na chunga changte chuan heng rot na te po hi lo chhuak kha ani ve boka tin anni ina an ron rot ma po hian kan thei ang phak to khi chuan local council pon ma hi kan la ve ni duty te po man choi hialin da tura mi nyang ti thlengin kan ngei to na hi oma thil tha atan man tur ni bok ma se thil thalo la ma hi alo thleng le chen hi poi kan tia tun tuma po hian kan malak na kalmek zel ni thovin join YMA ten ngin na an ron siam angin to na thu chwate kan an siam tharatin ni china ka soi mai chu banner kan tar don ani to na kan dan siam hi kan buat sai me ka tuna hian tuna kan dan siam te hi ziakin kan taranga khang dan bo chia te khachu kan soi tak ang khan dan anga an chunga action la khi to mani alom le mai ni kan riat thau angin Falkland view Aizawl view khi in sual moinan le rui lo ti nan an mang na sem em maya helai hi aveng nei tu tan chuan angai mo kan pi soyang khan mitin lo lenga helai view hi on to turin an soma tunang laya tauri jin ni ten an to na sem ema hetiang mit mo tan po thilmoi lo atam em to chumi chungchang chu ria in tuna hen thu pek thar an han chhuwa ani a tichuan pi durathi a shem dana kha eng angin nge ruwa man na in leim action la khanti mai lo deuh khan enge motin enge khalai khai soi hei hi kan veng hian kan kalphung dan tlang puya hian enge a concern department anga khan report hi kan pe a entirnan tuna rui hlo ang chi te ni chuan excise and narcotics lam te po kan in kowa tin khatyang ang chia dan bo chia anom khan chuan police a bongkon police te po ka tho ho pui tur hian kan som to a ani nen po joint meeting kan nei to nge a bongkon PS a son he view boruak ron lar chin thil thalo zong ron lar chin ti rem nan hian chu wang chuan tun chuma po hian he kan dan han siam angate zom lawan omani chuan police ha te po a concern department zela khan report ta enge an mananga engtin nge kha kha chun izel dan tur kala choi thei cha lawa tin khang vel ba ka khan YMA te ne na tangkop kan ni wang hian an ni te po khan engti zong in nge a shem na da na hi an du da na te po kha enge mo chen chu thui tak chu an ni zai po kan ngai ka ring ani tak chu ti chuan in khilai mun khi Falkland veng hian ti mai la Falkland khotlang hian local council te hian en kol lo se chuan BRTF te po khian an hung to inarin oma helai chungchang poi soi tur omin karinga in soi le lockdown mi nya ni hei hi kan in ri boxia kan boy phone ni a tuna po khian man ni lok po khan khitilai heritage launch bula khian hemi metal road dum chin chia to pai hian fencing siaman tuman ron lai ringot me kha PWD road south report kan siama kan thelot ngala anni tinen khan ma kan la a chuwang chuan khitilai chhawa khi chu footpath Aizawl view chhawa khian footpath kalna leng tur chin a hi chu khotlang hian na takin kan hawa tuna po hian hau in khiti khan telewilang chuan BRTF lam hian metal dum chin a khian abang khi phui takin an ron hung le pup mai dona fencing an siam le me don na chumi awang te po chuan ani pakhata king lai chhokhi a chan chu khware ya footpath khi ta thlengkong pui thlenga kal chho tura ro manna kan nei ve awangin khang kha chu thei to pin tu na hyang kan hum hal chho mek zel ani ni mai lo la na sakhop maya BRPF te pon ron hung antum Falkland khotlang le local council ten ma an lo lang na zara Falkland view thatak mai Aizawl view thatak mai te po kan lo la nei thei pha ani ti te kan han ria lom om hle maya ti chuanin zandar som nulam a khan to in phal lo rim nge khalai bor vela kha chiang do zo kena soi them ni hi
tuna po kan the pa to pen social media a Facebook lama te kan han post dara heta zo na kan don tambera chuan khatiang ang tive lo mi pa ngai tak tak ron le hi khang kara khanan omani khang khan engtin nge di don ti hi an ron zo na nia amero chu thombeng cheng siama awak waka inswal boya khatiang an ni shan lo khan chuan pangai taka an lo leng theya boina siam hau lo khiti la ya aizol moi takte an ron thlir the ni kha chuan khang tan te khan chuan in dan kha kan lek ko lemin kan ka ring chia lawa khang te kha chu kan welcome em zok kha ania amero chu soile soi nu khang kara khan a thalawa hi a lian zok le a thom lian zok hi ani fo wangin a buai thak thina chu wang chuan mi pa ngai tan chuan hlau thon tur om lo tura kha ngai eng huna po lo leng se kha kha chu kan welcome em ani ani tak chu fe maro chu boina siam tan chuan muna chep dia long ti kha kan rep thia mai ome akhilai view borvel akhian motor lian ading masa thai em maya anok khop maya aizol view to tu te motor hunna om lo khop te po khen ading nok thina chu mai ne lo na chaka te po ama de te po khan kan ria zema bok le foglan le thuam pui khotang tangrual le traffic lampang ne na tangrual khan parking khi phal lo in joy fine tur ang khan ma te po kha in lanin kan lo ria khilai parking chung chang vel khi soi tur a omin ka ria pumpinga som tailo pumpinga hian parking chung chang khi khau taka an thu chua dan te min han sil le se a thanga ale kalone nia I tun naya kan malak na mai ani lawa hilai chawa hi hun engamo chen liam ta tang khan kan vengina har sanna kan to aloni to thina chan chu office kalte school kalte tlaila man ron banga motor lian ading thla khup me mi hring tan po ke kalna mang lovin motor lir theiten ron chak thin sia chunga chon har sanna tam tak tin accident te po kan tok ve zeu to ni khotang mi puyang te po hian chungte ni wang chuan hi khitilai view chho shima khian motor eng chima park phal ani lowa chun lama tin zan lama po park phal ani lo hilai khi no parking zone ani a hi chuan tiluya na loading ka tiangang chi anom kha chuan cheng zanga fine tira tin an lo tilui le zel ani chuan man no nan to dana zir khan themna po kha nai na lo bokani tin tuna hian Aizawl Municipal Corporation noya hian local traffic management local council area tin te hidin turin MC lama tangin thupek lockdown ma atang khan kan mutoa veng sang in kan nei thewa chutiang chu kan venga po hian kalpui ani a local council te waime te nen tikhan tangrualin local traffic management te dinani a chung te chuan tuna hian tian an han en kol chawa motor nge akelok nga yang chi te khang te po khan omang khatiang jong mala tur khan local traffic management fel takrin om tak in PMM te kan ne ani tin khilai chhobi khi ta thuam puite zema bok lam thleng hian tuna hian ward committee Aizawl Municipal Council ward number 7 ward committee te hian nasa takin man la a katiang motor din phal lo na china pipe han phuma reflector ne na bela khatianga pak phal lo na chin han tar te po kha an neya poisa in choi tir te tin duty tur lo neya in roi ang te po khan ward committee lam hian an kalpui meka chung te po chu tho rual pui tho ho pui pain local traffic management te hian khilai chawa khian ma la ani an pumninga soyang khan banner thuziak te po kha intar nual to nin ka ria tin thir in phuna alang fia thei tur khan alan fia te po belin ti khan han te tur a te po khian a then phei chuan chil thu ni an chil o da ni kan ngai mo tlanga aveng le tu ten in ngai mo clear tu le ngai tha tu te hemi Aizawl local council te na an thu chua le an dan siam te zom du lo te chu an chunga na takin action
thunun na an lek to do na ni ti kha kan han soi non le ni sela ni kan soi teu to a khanga tang khan khiti lai bo ruwa ka chu la shelo te pon kan shiat pha nan te po kan man ka ringa ni kum chan ve nulam khan bo kon ps te tho puin zana twal chung mi khotwal mi dar som pahni vel thleng te kan duty a khabi ba ka kha bo kon ps atangin police lam prison van nen an ron duty ve boka voi ni thleng hian bong kon police nen po kon tho hona te that pha amma ero chu ta tak chuan darkar som ni pali chakini tin hi khang kha kan fil thei si lova chuwang chuan hetilai muna hi zoram mi pui te hian kan zawa hian min hlut pui hi kan du tak zeta in lo len chang te pon in ron cholanga in ron dinga nga kan lo welcome chewa ame ro chu athen thiang hlimna konga hian rui thei thil changlo plastic le thil khatiang ang bol hlo pai konga te po khan min clear tu te zoram mi pui zong te tho puya kan ron som chewa ti chuan headline huna hian zalen takin hlim takin thiang hlim takin engtik huna po in lo le na kha kan phalani chu kan siam chan po ani ti kha min shat sak tur po eng ka du kha kan soi bel le lokani hilai view khinia kan sia tangin i zana te hian ti khan lir then ron dinga abul nai me ya ten han thua ten khan zu ten han ina ti khan swalna chi thang ti me te ang chi kha amun te lo rem chana wangin i khang kha mu turom thina ni thadeng kan hanin thila helai mun hi chi tiang tinan chuang kan phal lowa thadeu in lo len ni leng pa ngai tur tan chon thadeu na len thei tiang te kan thia ti thina chulaya hi nge ni mizoram mun sanga kan nge ni kan lo hriat lar to thin hi chuan lam pakhat to ma helai hmuna hian tin lo phal lo ni mo kan lo hre hlei nen tiang chi kha aom thina ni hi kan hre theunga mizorama hi MLTP act tuna kan mang me ka khoi hmuna ma hian mizoram hun zong a hen ti phalna mun aom lo ti laia kha hre ta ila kan lo hre lo lo ma le tiang chi om lo turin hi khalai kha kan hriat sa vek ani thina wangin hi khang kha mizoram mi puite point khoi veng po niang hi khang nga khan hi engang veng an tamemo an tlememo veng upa emo veng no pangemo hi inza sak ton thinila chulai chuan kan nun ho chona po khan poi moi me min kan sia khalai te kha kan soi vele lokani alom ome thir tu le ngai kha tu zong te tuna kan local council secretary pi dorothi le vice chairman hu minga khusoi kha ngai poi mo tlang thewila helai mun hi ron to sela him takin hun ron mang sela aizol te hi ron clear se ron leng ro se an tiani amaro chu an soyang khan thiang him na to tu ten i vung telila ti khan thanem ngai takin an han soi ani kha thir tu le ngai tu ten zom thewlatin mipui in kan hriat tam theinan Foglan local council te thu chua tuna kan thlir le kan ngai thap ta khi an lo hriat theinan khongai ni lo ser sak thak turin kan han som chewa kan han ngen mo chewani ki to thi le puninga chunga lom thu kan soye helai mun hi aizol view Foglan veng khani then chuan Foglan view te pon tia a hmuna nuam mani helai hi chu wang chuan helai mun hi vong thiang limila a hmun a theng thonuama aizol alang chiang maya helai hi anu naw le atu te pon an pan thina ti hian aizol alang chiang ema a hmu noma a zana poni se a hmu noma ni chuna a hmu nom boka tiang chu ani helai mun tak khi Foglan mun poimo ani lai hian a ming chezong le a chezong in alar tam to khop maya zana te chun te pon yang chu insual boy mu tur video viral kan mu tam to khop maya chu wang chuan kan Foglan roi tu te weme tom ngai pol te duty in zamtin an thok chuak thina tin bongkon lam kan police te po an thok chuak thina helaya local zong te
ten a hria se kan du chu buaina siam ni lovin a hlim thei ang bera amuang le hlim taka hun an man theina turin helai hmuna om zong zong le kal le tlo zong zong ten hun mangila tin foglan a ueme khatlang tom ngai po te soi to thin angin helaya buaina siam ching an mu chuan an ton chuan chutiang an omani chuan nataka an chunga thunun na lek an tum ani ti kha kan soipa ni sela buaina siam zong ni loin a hlim zong in hun ron mang ro se an tiani mitam takin helai mun hi an ron tlo a helai aizol view mun nuam le theng thanuam tak hi ron tlo tu te zong zongin vong thiang hlimila hlim tlang takin hun mang tlang thin ang uti in mitin te angenin a hriat tira tin kan soile soi nu tuna local council te thu soile an thu chu hi man ngal ani dona lir theinei tu tele aizol view foglan view tlo tu te zong zongin he thu chu le thu pek hi ria in zom theu itumang u zom du lova tilui kan omani chuan foglan local council te chuan nat takin remna an chunga alek ko don ani clear tu le ngai thla tu zong zong te foglan local council thu chua hi atam thei ang ber minlo the dar sak turin kan han in ngen ani e